Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Warjantia Students Union haka khatway tarik jalio arja arpusan kala pha daga jingtho show executive member katanat khayi jong ka Giant Hills Autonomous District Council halor ka jingjale ki trok jong ki barjala ki bawan kamai shagathan Warjantia u senior vice president uba Autumn Sumer bad u general secretary uba Stalwas Pokernu kilaong ba ka WJSU Kamshong Klikti Hendai kaya treshtom na kabenta ka jingmentoy ki patba jong ka Warjantia kilapan pau baka seng kadawai ka council bantu klarlam yakani ki jillay kini ki trok bat banne kat kumkian ki kindon ka council banne ka badai kiliat ho bana kadyang ka council kala hiar marmar shiki than dauki ban pet banya yakani ki kali barjala ban sam shiti shikini ki trok bat betha yaki ban penbyang yaki trading license bat ki wede ki kot badan kam kumta ka seng ka ai khuble ka JHEDC ka bla trei borba anna ka benta ka jingmentoy ki trok ki banapo ka jila Lepi kipai Warjantia kemudian po Amrem Solution kunjung sebar solution. Kemudian ngeconga dulu Tom Sumer abad kumsinga vice president kesen WJSU. Ni nak lihat mesin iklim sompliti kepada pet pasakri katan bayi kecongi. Halau gajing jele kitrok dekar outside the truck kesen kalau hai dekat jingthok segi competent authority ke babut dekat district council. Kesen kalau ikundu yang jang trade hak jing dalam mengkap yang bertahun dan pengaji. Ni nak masen ni aja ro district council hak bakal asimkia ban lekra ya di outside the truck lebih barjela dan kunjung ngelayo akan ka proof bangga ka district council kalau asimkia ka dalam hak Patrick benai ban rio ajar apun rio hak ba kali ngane ki truck outside the ibam dan yang trading license within 15 days ila ban mino nang jaka kipai jenggo Warjantia kiba don pokalon solution pasca kiwe pak kebentar dari sarong sangkun jago percaya kibaya kerja ini kum samla bengin kit mengimba ya kor jangan tanya bat ipi ro kum kipai ke Warjantia bat menara ya keroi ke par kesang sukang sai apa katanya gitu ni ngas ngolong kum jelas kiti jang keseng ba menen kiwe pat para sembalang kibawan ban tuklar dan ban kerai ke kot kali kibang ikum kasen nado ka kedai gerik ume ada apun ro nyendep ai de sinthok shek bor berdepe shek discourse nam ta ban check pat ban bisharnya ya kali jon khar ki ba bit ban wan ban tre mak ta pon khain juni ni ai di ro ba samu ya ka discourse hadin man ikum kasen nyendep ban dawa ndrei ni i bakla shimkhia parhakane ka pratrik ujul kabde sinkom kalawan ban pek ban bisharnya ya kali kemudian pok dengan thain jongni tumka sen niadep ban pha di thok syaka Warjantia Truck Owner and Driver Association nado kala trek ujun nam ta kini kitok kemudian pok dengan thain jini nama ngitip syai bakine kitok kede bonra de bro gujongi nama kim kot bor ban thit thmai nama bun kali jongki kim bit kimdon kai kot isla babiang lene bandung no sebo pangla hendrai namta ka trading license ni kum kasen nyem pampersya ni am kersya hendrai lada ka truck association kemudian pok katain joni ka ibit begini ki truck indon ni kum kasen hendrai lambar ka truck association ro Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka bansan ka jaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka job ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science BSW MSW bat QA ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong bat ki kalalong ka jingshisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalawai bachok